Haringkat ke jing pen kre ban Ïakren halor ki mat dawa bamar ke liang da ke United States of America badri Iran ha Pakistan ha padang ke jing sange aset chipor hadien katma ka bala ne pala laipon riusngi Henry ke Israel kadang yai Bteng ban siat namding ya ke Lebanon. Haga ne jing Ther namding ke Israel ya ke Lebanon haga spautrek yo yong arhajar arpun riu ladon laispa ngut ki brio ki bayap bat 6000 sispa san pongut ki bala mensau. Nakaliang ke World Health Organization kala kentu ya ke Israel ban kiar na kabather bom ya ki jaka sumar hal Lebanon. U Abbas Arakchi, Foreign Minister uloong baka syong ha ke United States of America lada ka kwa ban kentiu ya ka yoko kot jangka da ka ba ai lat yo menteri rang badu ke Israel u Benjamin Netanyahu manambut ya rai sagya ya siap. Uloong bakari Iran kamdai ka babiet Henry kala don ru ki jing pen kre. Hakawi kaliang u Netanyahu uloong. Baula betha ban don jing Ïakren bat keri Lebanon Henry ki kai pot kubor nari Israel ki kro shai bakat tenat yada jogari Israel kapen pau bakat ma kanam sange. Layo jing tep bo Vice President keri United States of America u JD Vance ulam mi ban leche Islamabad ban mi khmat ban Ïakren bat keri Iran haka khat wei tarik uyayong arajar arpun riu. Habatin pej bahagi kishab kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.